Ipar Euskal Herriko egoera larriak kezkatzen gaitu, gu, Euskal Herritar eta langile gisa. Hemengo lantxariekin eta gaur egun lur edo etxeen prezioekin guretzat ezinezkoa bilakatzen baita gure herrian etxe bat ukatea. Cette situation nous inquiète en tant que personnes vivant et travaillant au Pays Basque, mais ne pouvant pas accéder à un toit au vu des salaires et des prix en vigueur des terrains et des logements. Gure kultura eta tradizioak atxiki nahi ditugu. Hauek turismoa aberasteko folklorea bilakatu gabe. La terre doit appartenir à celui qui la travaille, à celui qui veut vivre et travailler au Pays Basque. Lurra izan behar da lantzen dutenentzat. Lurra izan behar da bertan bizi eta lan egiten dutenentzat. Egoera horrek Euskal Herriko biztanle guziak, baina batez ere gazteak hunkitzen ditu. Ez ditugu horren parean begiak itxiko. Aktibitate ekonomikoa berpizteko eta eskaintza eskuragarri bat sortzeko estakuruan, podere publikoak erabiltzen duten aterabide bakarra eraikitzea da. Sous prétexte de créer une offre accessible et de relancer l'activité économique dans la région, la seule solution entreprise par les pouvoirs publics est le tout béton. Familien kezka nagusia osasuna, haien gastu nagusia etxebizitza. Au jour d'aujourd'hui, la préoccupation première des ménages, la santé, leurs plus grandes dépenses, le logement. Eraikitzeak urtero 1000 hektare laborantza lur eremu desagertarazten ditu. Gure lurraldearen erakargarritasunak suntsitzen eta laborantza aurtikitzen du. La terre est la ressource principale du Pays Basque, elle n'est pas inépuisable. La construction ampute 1000 hectares de terrain agricole par an, détruit l'attractivité naturelle du territoire et démantèle l'agriculture. Zentzugabeko eraikitzea geldi dezagun. Erabil dezagun jadanik eraikia dena, lurra ez da merkantzia bat, baina bai zaindu behar dugun ontasuna. Plus de façon exagérée, utilisons l'existant, la terre n'est pas une marchandise mais un bien à transmettre à nos enfants. 2014ean, herriko hauteskundeak dira. Gure bete beharra, hautagai bakoitzak etxebizitza politika arloan egindako proposamenei begira gure iritzia adieraztea da. En 2014, ce sont les élections municipales. En tant qu'habitants, notre rôle est de se positionner sur ce que les candidats nous proposent. Martxoaren 15ean denak Donibanera. Le 15 mars, allons tous à Saint-Jean à 16h.